Dakil ipagdumaan ti babae ken lalaki. Anak ko ma. Nabangbanglu kan nga amang ti utut ti lalaki. Ada. Tano umutut kan tay babae at dadagasan na anabang iya. Ana di jay. Diyan ka mo nga rin di na murmureng kan pay nga amang tay babayo no balasang. Oh. Tadida makirkiran kibong dakit mababungan. Ama kenda matungkol jay kukoda day jay kuko tita mo doda. Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da daadda dagasan na ana ampet na bangkit angot na namurmurek at talaga tay babae anak kilti kukuna tadida maikirkir baka no masugatan da. Apay masurong kaliwa ang paiso. Aha, anak lang ang dagon-uni. Ang manaangot ko hindi. Hoy! Hi, base. Best Jane Baptista na Hiwagir. Namurmureng kan pay nga amang Tibag. strong. Pipisa na ununtor da amin na trabaho kaya da. Disin mula detang. Agpatpat nagman nga agkabalyuda di damarik na di banog da. Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da saadda dagasan na ana ampop na bangkit angot na namurmureng at talaga tay babae anak kilti kupuna tadida maikirkir baka no masugatan da. Agpaiso analalaing da pati agkabalyo ket ammo da. Agpaiso analalaing da no umis buda mapagsagawi siuda. True. Kaluti klaset sa gawisiw na umuna mapagsitsit da. Maikadua I wish tunana. Maikatlo mamakunana. Nabangbanglo ti lalaki nararaing met ti babae. O, diba? Siyempre hamin ang pagsagawi si ti usbuming lalaki tang kamot agtugaw mare. Hi, Madam Sus. Tarawit-tuwit akaaruba, inal daw di makataltal na. Agpalaod, agpadaya, agsapul ti kaistorya na. Uray awan ti isaan na, basta magsug ti istorya. Uray awan magakwanan na, basta makasayop ti balita. Chismosa akaaruba, agmalmalem apumanag na. Agsipsipot iti chismis na, iwaras na iti padana. No agistorya ti chismosa, adda surot adda kurang na. Mangparnway iti apa, jay barangay hall iti bagsakda.
Chismosa akaaruba agmalmalem apumanag na agsipsipot iti chismis na iwaras na iti pada na nudaddo maaginda damagda apay anya ti problema kunam lamut no concern da napeklan nga aging kukuna awan tulang ti dilada ngem adot maperdida di dapay amuti puun na para kenkwada adan ending na chismosa akaaruba agmalmalem apumanag na agsipsipot iti chismis na iwaras na iti pada na chismosa akaaruba agmalmalem apumanag na agsipsipot iti chismis na iwaras na iti pada na. Yeah! Bakit inisulti aga na ay agsangsanit ken agrungrungaa pasaray iwadag na pasaray kuktaran na iikis na titinantun kaya ilangan bakit inisulti aga na kaslabat to batog nga nakauka ka tunggal no agintek umutot di nabangsit sabayan at agis mo itingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ayat sa Pulentina imas sa kaldo lupo kada pitso inana asul-sulo kasla agalon on na reklatilo ko anay ako punana litsim lakay litsim di pukpukaw na jakton kayaten di ungtungaw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba pinaayata sa bagsakaanan na limwar di ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at sipungkwan nalipatan at sakit panaganak na anyagat din tayakin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na isudagayam tinapinsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa
Kasta't panaganak mi bakat ko, long time ago, ladies and gentlemen. Ni Mang Boyet na peklan ababaero, tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay, Apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timaganganad mo Barok. Magmag na at ijay kalsada, pangatweng pababain da,
dito'y langak kay kayat da. Siya itikit kita enda, uray no jak agpapintas, kasla siya kuniti nangabak. Uray jak nga agmik-make up, panagarik nakat nagpintasa. Uray jak tuladen ti uso, uray ukay-ukay ti kawes ko, pinapatigket bagbagay ko. Iso asya kuskus sila panyo, lumabasak jay para anganda, nangikuti bagbagada. Sa anak kano anak pintas, ngem awan laing met kaniya. Bibiyago ta karoba, lumabasak jay balayda, siya kitikit kita enda, agi inarasasda. Bibiyago ta karoba, siya ti pagchichismisanda, tangang hinday ito'y pintas ko, kinkwada ket na idumdumay. Alright. Uray jak tuladen ti uso, uray ukay-ukay ti kawes ko, pinapatigket bagbagay ko. Hiso asya kuskus sila panyo, lumabasak jay para anganda, nangikuti bagbagada. Sa anak kanok anak pintas, ngem awan laeng met kaniya. Bibiyango ta karoba, lumabasak jay balayda, siya kitikit kita enda, agi inarasasda. Bibiyango ta karoba, siya ti pagchichismisanda, tangam hinday ito'y pintas ko, kenkwadakit na idumduma. Bibiyango ta karoba, lumabasak jay balayda, siya kitikit kita enda, agi inarasasda. Bibiyango ta karoba, siya ti pagchichismisanda, tangam hinday ito'y pintas ko, kinkwadaket na idumduma. Tangam hinday ito'y pintas ko, kinkwadaket na idumduma. Yeehaw! Thank you. Bigat alumabasak jay kalsada ago umbungda, nakabanikas ti daduma, at dapay walis nga igdumda. Kapu iti kinangiwat da, tatangarot nagtitipon da, maawawagan da ti chismosa, agkakanat ibagbagada. Istorya endat kaarubada, di damat amot bagbagida, hunamla no santada, nalablabes mutlat aramida. Saan ang nagbayag na bansaganda, marites ti awag da, nagatel ti dilada, aglalaok pay lawlawaten da. Pati Facebook iramraman da, status da ato nga popost da, patama iti padada, ngimbagbagid at ibabainda. Napunpuno ti timeline da, di tada nga agsasarita, i-comment dat kay
kayat da ngem nakalakmet di profile da ay inayan pay ni Marites dangiwat mo di pay laag piwis agrikrot ka pay ti alipores tapno adda kadwam nga agchismis. Mare, ito ang latest. Mare, ito pa. Mare, may isa pa. Uy, Mare, anong chismis? Mare, ano na? Kailangan updated sa social media. Mare, post mo na. O, ayan, klaro na mga Mars, ha? Istorya endat kaarubada di damat amot bagbagida hunam lan nusantada nalablabes mutlat aramida saan anagbayhag na bansaganda Marites ti awag da nagaten ti dilada aglalaok lawlawatinda pati Facebook iramramanda status da ado nga popost da patama iti padada ngembagbagi dalat ibabainda napunpuno ti timeline da di tada nga gi-istorya i-comment dat kay kayat da ngem nakalakmet ti profile da ay inayan pay ni Marites dangiwat mo di pay laag piwis agrikrot ka pay ti alipores tapno adda kadwam nga agchismis. Oh Mare, ito ang latest. Mare, ito pa. Mare, may isa pa. Uy, Mare, anong chismis? Mare, ano na? Kailangan updated sa social media. Mare, post mo na. O, ayan, na-post na. Biangot akatugangan ngarigat asalaan sikap inapakibibiyangan amin natignay mo sipsiputan agdudumati katugangan ada na sungit ada na singpot ada na kirmat ingat imot agdudukot ken agpupuntot isupayen ti agdesisyon kasanot taray ti panagbiagyon kasla awan panunot mon i-drive na mataotak mon kasla awan manak nakemon iso amin ti makambon madilaw na amin na trabaho panaginaw panaglabat ibadong bibiyangot ang katugangan nagrigat asalaan kanain pa'y di kusilat na perfectionist ang matanda nagasat ka na makatumpong ka di katugangan na mangilala ibilang da ka nga anak da agkinkin na awatan kay adwa ay nagrigat ti maikamang tinatangsit akatugangan aglalo no awan nagadalang iruruman na kaamanugan ngem uray no kasta ti katugangan di mulat ako man patulang respetom latan kini asawang taawan isunan awan ni katugangan bibiyangot at katugangan nagrigat asalaan
hirap na, perfectionist ang matanda. Nagasat ka nang makatungkong ka, di ka tugangan na mangilala. Ibilang daka nga anak da, agkin kinaawatan kay adwa. Salaam ni katugangam, tapno na saya at inyo pa nagpatay. Yeehaw! Nagimasod lakay. Yeehaw! Nagimasin lakay, makapasalibukan. Numaramanak, nagpaidumat ragsa. Nakaimimas, nagmaya tirik na. Makapaisen, kin maliw-liwaak. Nagimasin lakay, agkiram-kiram to'y mata. Makapalinglingay, ken makapakiday. Makapabusog, ken makapabangar. Nakaganganas, awan ti makaartap. Na minsan nga aldaw, siyak manen tinagkid daw. Lakay kaya't kuman, di nakadin pa idaman. Ikalbi-kalbit, ken iyong ngoongo. Nagimasin lakay, makapaay-ayo. Ay nilakay ko, naglaing unay. Nakaimimas, nagraman pay. Kay kayat ko tiluto na adobo ken tinola. Naglaing nga talaga, ngagluto tila uyay. Nalaing magayam ngagluto, kan naimas ngagluto. Nagimasin lakay, makapasalibukan. Numaramanak, nagpaidumat ragsak. Nakaimimas, nagmayatirik nak. Makapaisem, ken maliw-liwaak. Nagimasin lakay, agkiram-kiram to'y matak. Makalinglingay, ken makapakiday. Makapabusog, ken makapabangar. Nakaganganas, awan ting makaartap. Na minsan nga aldaw, siyak manen tinagkid daw. Lakay kaya't kuman, di nakadin pa idaman. Ikalbi-kalbit, ken iyong ngoongo. Nagimasin lakay, makapaay-ayo. Ay nilakay ko, naglaing unay. Nakaimimas, nagraman pay. Kay kayat ko tiluto na adobo ken tinola. Naglaing nga talaga, ngagluto tila uya. Kay kayat ko tiluto na adobo ken tinola. Naglaing nga talaga, ngagluto tila uya. Yeehaw! Ayan, nalaing matgayang ngagluto. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Thank you!
bakit na nuan ya ti imbaga na madagdagos nga obraen na. Baon dito'y baon dita, agluto ka, aglaba ka, aramiden nga amin a trabaho, agis-is pa'y iti kaldero. Pasaray bugkawan da, makistungan wenno ikog tarda, di pa'y makirin nagtugawan na, kas natok may manakataltal na. Ay ti Andres nga asawa, di na maramit ti kay kayat na, kanuapan makikaaruba, surut-suruten ni bakit na, bukawan ken ibabain na, sangwaran ni ti gagayem na, at dapay balonat nga awit na, amang sukon kinilakay na. Ay ti Andres nga asawa, kaslapin ti man tilangana, naalos kinapa kong baba, kadida kaya titiapa. Si kamit bakbaketan, di mo unay kung masob-sobraan, taamangan kat lumauma, panawan wenno isukat na ka. Di ka makasapol kas kinakwana, mapangnamnamaan nga asawa, saan nga agkalyuda gita ima, kaagbibiyag ka akas lagonia. Ipatid mo nila kay mo, taiso na ti kinayat mo, saan mo at tagtagabuin, ipaayam iti respeto. Ay ti Andres nga asawa, di na maaramit ti kay kayat na, kanuapan makikaaruba, surut-suruten ni bakit na, bukawan ken ibabain na, sangwanan ni ti kagayen na, at dapay balonat nga awit na, amang sukon hinilakay na. Ay pa'y ti Andres nga asawa, kaslapin ti man tilangana, naalos kinapa kong baba, tadigat kaya titiapa. Iti Andres nga asawa, paspasurot kini bakit na, nuan ya ti imbaga na, madagdagos nga obraen na. Pasaray bugkawan da, makistungan wenno ikog tarada, di pa'y makiring nagtugawan da, kas natok na nakataltal na. Ay ti Andres nga asawa, di na maramit ti kay kayat na, kanuapan makikaaruba, surut-suruten ni bakit na, bukawan ken ibabain na, sangwanan ni ti gagayem na, at dapay balonat nga awit na, amang sukon ken nilakay na. Ay ti Andres nga asawa, kaslapin ti man tilangana, naalos kinapa kong baba, kadida kaya titiapa. Naalos kinapa kong baba, kadida kaya titiapa. Naalos kinapa kong baba, kadida kaya titiapa.
Dumados ka napeklan, sagot ka namin pinsan, di na pa'y amo nga ugasan, nanganan na kaldero ken pinggan. Di na pa'y amo alabaan, nagmurngan na iwagat na latan, kas na ulit ang naglupusan, tay kawes na agkaiwaradan. Paiod na ka ang amo, kas nasaan nga agdigdigos, nabangsit pa'y isang auna, awan sa met, di toothbrush na. Di na pa'y amot agsagaysay, agsasagursot tay buok na, naturugit dagiti kukuna, nakalos-los yang ti itsuran na. Agil ilad na ti obrala, di na pa'y maasikasot bagina, jakmet gambin ti agoy uyaw, ni makikita dagito'y mata, awan pa'y panagbayin na, kadagiti ka aruban na, nagrugit ti aglawlaw da, di na pa'y masagadan para anganda. Paiod na ang angot, kas lasaan nga agdigdigos, nabangsit pa'y tisang auna, awan sa met, ti toothbrush na. Di na pa'y amot agsagaysay, agsasagursor tay buok na, nagrurugit dagiti kukuna, nakalusdos siyang ti itsuran na. Agil ilat na ti obrala, di na pa'y maasikasot bagina, jakmet gambin ti agoy uyaw, ni makikita dagito'y mata, awan pa'y panagbayin na, kadagiti ka aruban na, nagrugit ti aglawlaw da, di na pa'y masagadan para anganda. Agil ilat na ti obrala, di na pa'y maasikasot bagina, jakmet gambin ti agoy uyaw, ni makikita dagito'y mata, awan pa'y panagbayin na, kadagiti ka aruban na, nagrugit ti aglawlaw da, di na pa'y masagadan para anganda. Nagrugit ti aglawlaw da, di na pa'y masagadan para anganda. Nagrugit ti aglawlaw da, di na pa'y masagadan para anganda. Di kan aging iimata amok ti ugaling, bakbakutan ka lang aruden ngem awanan nakem, natangsit ka lang nga agpaiso, apaeng aming at tao. Di kan aging dadalos ta among tigalad mo, pumanos ka di ta Facebook nga agpalpalastog, ipagarup mon sa no dayaw mo, kat katawaan da ka ti tattao. Nakatangtangsit ka babae, apera ka nga perpermi, no agayat
ka doble-doble, makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtangsit ka babae, wakwak-kirat pa'y aper-permi. Saan amak nagmay sa alalaki, feeling na pintas, feeling sexy. Hop, di ka pa may puwan, paano kabsat at dapat tinayon na. Anya ka di tisap sa pulem, ta amin ap-apaeng. Adutin ka karkariten, ta pusong awanan nakem. Awan bain mo iti tattao, makiap-apa ka iti publiko. Nagkatangtangsit ka babae, ap-apera ka nga perpermi. No agayat ka doble-doble, makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtangsit ka babae, wakwak-kirat ka nga perpermi. Saan amapnag may sa alalaki, feeling na pintas, feeling sexy. Nakatangtangsit ka babae, ap-apera ka nga perpermi. No agayat ka doble-doble, makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtangsit ka babae, wakwak-kirat pa'y nga perpermi. Saan amak nagmay sa alalaki, feeling na pintas, feeling sexy. Saan amak nagmay sa alaki, feeling na pintas, feeling sexy. Yeah. Cellphone. Para kadagiti padak nga mahilig nga ag cellphone. Awan samutan iti tao nga haan nga ag cellphone tatanga panahon. Tapati dagiti toddlers ket ag cellphone damutten. Agri ingat iti agsapa, cellphone adago sa pulong tuyrik na. Uray nun makakidam tuy mata, arikap dito'y ar-arikap dita. Kasla dinak meten nga ang biyagen, nuhu awan cellphone nga aramaten. Isot kang runaan nga inmetem, uray sa dinuman at turungan. Agbigbigat ang malmalung nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mon. Inal daw nga isot ayan atensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mon. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryot. Taawan man ng ti signal mo, naibos gaya man log ta cellphone mo. Gapu di ta nga cellphone, nung maminsan adot aging imon. Nung makapungtot kat iburak na, naisot po unti pagsinaan da. Aha. Di kay kami unay aging imon. Tatlo, di kay sige-sige na. Agbigbigat agmalmalang nga cellphone, mapuyat ka ti kapipindot mo. Inal daw nga isot ayan atensyon, kimapsot pa'y tapa nagkita mo. Agpisel-pisel-pisel pindot, nung maminsan kat makapamuryot. Taawan man ng ti signal mo, naibus gaya man log ta cellphone mo. Gapu di ta cellphone, nung maminsan adot aging imon. Nung makapungtot kat ibura
sak na, nga isot po unti pag sinaanda.